күнінен күнді оғырочут көрәчілер бет. Де көміс күйімет дейін кәлі, әлбәқ кихи тергенігер, сивехей борсы тавар болуқтақ, білген тауа деді қабыры бүлдерге әлбәқ кихи қортоскатын қостауы болуқтақ. Onun bugünlerge Hortoska Kostaho marafona сезона bu oturar bullagadı. Onun bugün bihigi ehiha de 2 kilopet Hortoska tuhunan Ауселбай кепсияхпет, sübeliyahpet. Onda bihiha kemalü hüyöge. Артикатағы Государственный агротехнологический университет доцена, преподавателя Агафья Захаровна. Ите күннен күні көрәтшілер. Бүгін ехеға білгендер әргіна бұд бұл Хортоска тұғынан. Қолыбыра сақа хирегер Хортоска тиетерін көрдік 2 клеп болар. Қолыбыра тоғы жетерген бей бағанылар бұтырғар 6 тұғынчыдан тақса кәрі гектарға ұғылға жәрі білсер. Олеген бұл үнәйі олық тұғалақ жағыны қанады. Тоғы жетерген Хортосканы кейі күнәйі сейір. Менге хақойға жары дығына регенде көрдік. Аны бұланна бей образовательный учреждение боламыз. Қолыбыра агропатропадиен проект бұтығар. Бұл демоплощадка оңыр бұд. Онна бей Тыгайстватын, Чинчер институтын сорттарын бұл бағынаға өреді әтчауыд. Оны бұллағына маны 5 сорттар өретті бет. Оны бұл Хортоска дегенен қаз бітті кейі білген ұжа тала әтчар. Мағаны таптырду, күхлы таптырду, хорықтор фиолетовайын бал болыр. Әмі қанығы хөбілен сигіне бұхарағаны жағыр? Мен құлыбыра күхлы таптым. Күхлы Хортоска оны маған істағы. Очона глазоктары кірайын болыр. Құлыбыра бұл глубинеллақына глазоктара дем бар хэ, он тогда тагар хеджар битер хеджар. Олоннор булланы араксалдар мен сортай. Аны булланы талагын, холбыра быгынан ин расата хана ол биле харалар халалар ди тагар бар булланы уже пяды улнан халар. Ол гынарын Хортоскалары булланы чинчен саңа сорттар аяллар. Хэ? Оны ол сортовая модель дем бараннар, ол модельге түһен саңа сорттар аяллар жандар. Институттар ники халор хайден бар Москваға инди бурдук. Аны бихи институт пудемиен исхади тыгазы чечен института Сафронова. Аны буллана бихиги Хортосканы хостан барамыт хранение урухтак популади. Температура хранения бар. Алын тому булана плюс 2 булуктак. Те хранение бутын кепсиях бит хэ бастатан туран кадда косту бутый хэ өрбомон костуктак бутый кадда күнгө жылга те ханнык биремегаллы жыл ханнык кемигердилы хытын сөбү Хортоска. Холобра хостур кеммит бола күһүн болар. Күһүн болана куяс күнгө холобра бүгүн күн курдук. Ардага хоох болуктак, аны борбут белем болуктак уже сеппит. Хортосканы хостур болахан сорттан көрөн. Холобра бу бихи үһәттө күөх боллагана уже пока хостомат улахан тоққа. Антон болан барда сахаран ең бардағына жа хостонар. Очаны біле клубинлері уладалылар, олады кыстыққа бәлем болалар. Аны боланы үйі көрілер. Қолабыры толару үйгі хостуқынады. Әбітір убывайшыр уна. Аспытары білге күрдік. Онтықын боланы очаны өр хранист болар Хортоска. Эти барда үй бұдынан олар болып бәтіс бардағаны, оны қолабыры пассиевкамен нарастущу лунуден қалылар. Anta xomurga bolanna ubuvayış yolu balnaluniyaga. Otupu bunu xomuyon inne iki ine deleninen tugun ahım busput otun busput bolaçılar diye higen busput evkite. Da iti doktin sinikatsi denir. Ночалы тоди терген үһәтүн баһам бараннар. Олата аллараты питательное веществода клубинге кирерингер. Онна дуга халынгыр массада ул аридолатен сеп, онна кожурада халынгын сеп. Олата хранениега хептак болат. Аны предварительный копкамен ораллар. Холобра оны хостан бараннар. Аны буны хайырлар диблеген. Бу укайы арахны Хортоскалар балар. Кырда бар, улахан да бар. Ото курдук. Курсы хымытын курдук эме балар. Оны буланна үче хайкалар хайырлар. Арараллар. Аха, холобра. Жа холобра хостату бут. Хэ муну хостан баран арарых бутинне хадахна бут. Хытара түйөктак бут ханна хытара бут хараңа херге ду жега ду телгега ду оны төһөр тыктак. Мактал хин вопроскар. Тоди терген бу бастан костуллар. Холобра же кергенге буланна тагар ураллар булам. Ото сирге ураллар булат. Сирге урагын. Оны булланы кыраты курдык такын бизет. Тогы житерин хатыр 2 час туруктак.
Били бятин сиген бятигер ылыкта, оны атын сиген холбра излишняя влажность ден учалы. Он туган көдөдөктах. Отчоны сиктах болланы улата Лёшкага кычыр. Түргени борту боларды. Болар Ата харакчыныр суяллар жөнөк суяр нада ду эбетер ол суяханы тутулуктак да биле. Эземе тутулукта. Холбра сигидден бараңын үчөйдү курдукун нады болду. Эпетин курдук излишняя влага хок болукта. Тоодитерген бактериялар, патогенный грипптер өскөктөрүнсө. Олихин суйбаккара тарабакка просто манык щотканан таратактарына холбра билеманык дилгән кәһәлләр бул картосканы. Оны обычно винигне ходаһын. Оны били арары гәмер как раз туны трәпмә ходар булган. Оны как раз улахан диген, кырай диген, бу семәгә барар диген. Холбра эхилге урожай бар. Аны булна лункай көрәгән холбра бир лункага дөлгән картоска киде. Холбра бир лунканы хастында аны 2 үз булынсы. Аны атыны хастында агыстан 12 була. Оларды урожайны топылар. Оны жеталаган. Он туган же туспура. Холбра Очона эхилге урожайгар холбра бир биедрене ыспы булаганы агыз бие ханылы консеп. Ол да бис эмелер битер элбе картоскалах, элбе астах релункатанлар буллах битти. Оны уллакатына жочона эхилге урожайга уже гарантированный курду була калдыр. Тоодитерген мындык талан уллак битти. Аны буллана билин семена устаген система бар. Оны оригинальный сорта ден бар, оригинальный семена ден бар, супер элита ден бар, элита ден бар. Супер элита битте хаддагай. Супер элита бу ден ол саңа сорт айбыттырын кенне, оригинальдыр ден тахаралдар, супер оригинальда супер элита болар, алтыны супер элита. Жени караксырда. Специалисттер билет. Аны буланы били, он тупун буланы бу холбра простой хайкалар көрөлөр булады. Ханнык семени товарны ылалар була токтан, рыноктан. Рыноктан товарны ылалар олейин. Оны көрөннөрдө урожайны. Ал холбра маганылыктарын сөп, кылыктарын сөп. Оны буланы куран жылга маган картоска өлгөм урожай берер. Антын буланы картоска ариде кыр урожай берер. Олейин мандык күңүнү жылы көрөн бараңын тахын. Холор билгелилер ди. Бу жыл куран болар, эндилер, ардактак болар, эндилер ди. Уну ардактак кыхылы ордороллар холобра. Аны булуна бу хомуйонинне полив көңөлөммөт. Тоодитерген уже сиге ары болар буллади. Олин эти эпетим көрдүк. Көгөнен турбак турукта, арида батвата өлөктә. Ол да бүгүнләргә лобби хостук суктак бу ардактар төһәлектеринен ди. Холбра баһнагы тоже банык ол сарбы дигән боллактарыны. Аны буланы сорт аятыны. Скороспелый дем баллар, позднеспелый дем бар, раннеспелый дем баллар. Он тугарын араксалар күнүннән. Холбра бу картосканы латтын, сходдар таксалдар. Ол кенеттен холбра 4-5 хону кен болланы, уже скороспелый, раннеспелый болар. Алтон, хеттон кен болланы уже позднеспелый, среднеспелый ден алдар. Холбра аны бихи болланы сө токпар дем. Чипсалары аялар бутты. Оларга боланы өр болар. Тоодитерген кинерге тухы картоска бәте кытатыктак. Оны специальный модель сорттан куруллар. Оны буланы фиолетовый, эн булуктарын сөптү чипсалар. Араңастар, магаттар, энди курдуктары. Аны картофель фри ногороллар. Олонны буланы сидит. Мандык сухое вещество та крахмалы, эңим телах булуктак. Онун опсанан эти картоска сорта сорттан элбак тутулуктак булдага жана хранениятыгар эмер тутулуктак та хайдагай. Хранение бут бу сахайры бит. Кыхыму тухумайды агысырыйди 9 июнь да. Олен билген хранеген нахбытына холбара урдак бытына уже апрельга хайбыт майга. Оны дарабыт. Ото биле хайбыт те хостатыбыт, куртыбыт, онтон хайдак кулга гохтак бит. Билен сеткалактар да баллар маган кул бар, жактар году хайдакту. Үчейден биле то кулга да гохка гынарын буртовой хранение ме бар. Агас били былыр сахалар хайлар де бот болялактар же. Оны аллара ту солома ураллар. Соломан урдан баран, соломан куранак болуктак. Холобра халдыңыта 15-20 см соломаны урагыт. Ол үрдүгер картос, сибея картоскатын сулан геят. Үрдүгер эме соломан. Отчагына сас, он тукайын боланы сибея картоска курду болар.
Аха манык чарас дирилягы им болар. Халдың аба деген, раскалама деген аха. Онтон боллана хорохтор боллана кумакка угаралар. Эми онны ушы болар. Антон кулга хрангис боллагына, кулга болар, кулын сыдыген да хөп, ирен да хөп, инде көрдүк. Тока куллур боллаканы кулгут ыпырас болуктак. Бардыдан тебен былырыңы кулын бассыбат. Ата бия лат хайбыт дегераш кала хортоскага ден муньян уран. Хлора маган куллар балдар. Онтугана биз суюккан нада. Ырыны вискүр боллади. Онтуган де дезинфекциялан хаян суян тарам былаланы суялар учага айкалар. Күндү көрәшеләр бие бу эфир көлелебит эге гафиз харынаттан тергер ыйтылар гытын ытыякатын хэп. Гафиз харымнан то хотортагыта яха жара бие болбу дебитта. Эбиле дахылына гаддабиттер деген бу көрәчеләр бит терерделер манна. Мактал эгәддәгәт. Ачы булгана тынамны күрбүт оңор бутум. Гынарын мен булырын боладя, но быйыл то олуньюга оңор бутум. По личным обстоятельствам. Кудандык болар була. Бир хайр ахалигене ди. Тугас кемгә оңоркун һәм. Ята билем баран сорттар бутын баран кепсәтә бит. Тәһәл бак сорт бары. Көрәчләр битен тәргә булактактыр. Якутянка дигән кайдагы тук сортту дигәннәр инде билен тиемет пеге баран көрәк бит. Ата студентларга бу хартоска үрдүгәрен тәһәкәмәле хәлләре. Мактал вопроска. Студентлар бу көмә бәдә булалар. Тоҗи терген бәләре интерестәктер булады. Кенер булана практикаларын агыктактар, аны булана дипломны эле хуруяктактыр. Бахтавар этикетка же улетела. Вон улетела. Ой, жена карта. Бахтавар. Бахтавар гытты кәсәте кайын хата. Титүгүнә галлагына ди. Студент да кини. Кини бе студент бит. Кини булланы зүрбек кылага үрәхә килбиде бияха. Уже ара ядан корбетем уже төр дискурс болбут, җилкондың барары битти. Олы. Этик вон улетела этикетка, как ты не видишь? Хэп. Антон булланы кини булланы бияха именно агрономия дедин болбут. Он интересный ток вот занятие вот говорит. Бахтавар, можно вас? Здравствуйте. Вы учитесь в Агату, да, сейчас? Да, учусь на Агату. Я приехал из Таджикистана и учусь здесь 4-й курса. Ну, здесь приехал на практику, чтобы выбрать тему на курсовую работу. Очень интересно, почему именно Якутия? Это большое расстояние, совсем противоположный климат. И как появилась мысль, чтобы стать агрономом? Как выбрали профессию агронома? Именно выучиться в Якутии, в самом холодном регионе России. Я много думал, куда надо поступить, какую профессию. Потом мне предлагали брату, чтобы там есть университет, чтобы может поступить. И я потом согласился, чтобы можно. Я потом приехал сюда и учусь здесь. Как проходит учеба? Нормально, все нормально, короче. Интересно учиться? Да, интересно. Преподаватели все хорошо. Как вас приняли одногруппники? Нормально, все отлично, хорошо приняли меня. Бахтавар в общежитии у нас живет. Да, живу в общежитии. А там очень хорошо все. Все условия есть, да? Хорошо. А какие планы на будущее? Где будете работать? Что думаете? У меня план, если хорошая работа будет, здесь буду работать. Пока неизвестно. Может, в Таджикистане, здесь, может, пока неизвестно. Спасибо, успехов в учебе. Дара биге халгы кәсетебет хортоска буттугунан. Болох кас сорт сытар иманна? Манна 5 сорт сытар, Маган да бар, кыгыл да бар, Оны бите әтерим күрдүк ТХС-тын Чинчер институтын бу сорттары. Оны буланда кини 5 сорттарын бияга демо площадкага бербиттире.
Оны бу бихи студенттер битегер бу маннык сахайрегер сорттар сөп түбәһәр ден үйрәтә җаллар. Аха. Холары бу уктан ылбып бу вармас ден маган сорт. Аны бу түгән төкөнүк урожая оныр калбек. Аха. Холары Нагас та оны. оны бу вармас сымнагас. Оны кини как тоғза устойчивый ден. Куран жылга элгөминәне берер. Онна буллана урожай албяга. Сүрбе 1 тоннаны беренсе. Отуда. Хорын хорынны ма. Сүрбе 1 отуда тонна. Антон буллана северна ген бар. Бу эме сахарин сорта. Бу буллана среднескар спелый ден. Он эме элгөм урожай берер. Холобра кини буллана. Ну, среднеранью гнарын ханык багар условия үнер. Куранды жылга ынчайды жыл. Биле, ардактагы жылга, 15 сүрбе 5 тонна гектар берер битсе. Аны бу туга маган болар. Иһемен маган мынды. Аха. Бу көрәчләр бит ипттер дробияга тухата хайдагай бу сорттар барларын кене бир доден ипттер дробияга тухата. Ханны багар сорт биддик кихи дробиялар жаярды. Эти макталыгын вопросы хин, толитерген хас бирди сорт тохтах по содержание глютена, инделерди крахмал, оны буланы дробиятын бәйті көрінер кихи, талықта холобра кыгылылан сөп, әбідер мағаны. Холобра маған сорт барылары бассар. Да, аннар бири диетический дилер. Антон буланы кыгыл сордың барылары басы бад. Кини болланы эми тохтах атын элементна хылбы крахмалы кыра болон сөп, бетер ахаралбак болон сөп. Олин бу хайылар араралдар. Кидер обетер тугада кусаның орба картоска. Ахаралбай чипсаны, фри картосканы же ол жирдарын тохтары химикаттарын жаялар боллади. Атын бу картоска бу 2 хлеб боллади. Олин хадыр обеяга жайытын оңору хоктах. Отети наха кихи хорох картоска кихи ихин өлүннәре рага дити әлбәх тохта болан өлүннәре онда харнык сорт болар. Эти был дохтя макталын вопросы, то етерген эти крахмалтан тутулуктах. Кихи үлләр була углеводы әлбәх болланы. Ахрал бәһетаны үлләр буллади. Пюре инсетаны инди. Холобра әбдән харажары картосканы хетаны инди. Аны буланы күнгә холобра 200 грамм 300 грамм хетан хеп болар буланди. Атын манны картоска бар ди. Холбары миңе бухарагын тукайын бай кытанак багай хиджар олох бухам бербет картоска. Мин хаманык тибе хеҗи бута багай. О ханнык сорды. Эси буланы крахмалы кырыди. 11 ин агыс браган булан сөп. Антуын наоборот үчүй. Витамины сохранись болар. Эти итальянецтер этергедел альденте ден хөбүлән силләре. Антуын наоборот кияга тухалак болар хеп. Антын крахмалы булган 10 агыстан сүрбәт ир булланы же әдергедел бу хатыртата олар бут бар битремен. Аны булланы картоска хананы. Анты бу крахмал булган мин булган калды. О жонтон ихин үллән сөп. Миңин сылтана ай картосканы сүтән ер. Аны херди. Аны белән астатакны үксә картосканы хадасы кахби. Оргый бу туга. Отчана не час үче батик. То бар витаминнәрен бәйтен игер килдерер, тагыр бат. Атын тымны угырдакны, аны уга бартын сырыян кәһәр, де крахмалы растворис болар, де отчаны биле кадәр тугада укырды. Олин оргый бутуга угыр тустах уга ураган, хә. Аты жары гынар буллахана картоскаган суян таран, курдан, ин барангын де кипящее масло дин учылы та оргуя торарыга. Оны кутам. Оны же манык минутай буку юктахын. Отчаны биле прожарката үче болар, оны же кытатар. Оны минегес болар. Оны кырты кудай бияктан сөтеген. Аны бу манна бу сорт леден саңа сорт бар. Ол көрәчләр бит иптер картоска ото хевеккиләбин кентен. Картоска ото хевеккиләбин кентен турук бутун хөптө дебиттер. Ота хосток бутун хөптө дени иптер булды да, раскыта. Аны булды. Мактал ген вопросы ген тойлерин сибеккили турар карток. Маннык телебит. Сибекките тагыстагына сибеккитин турукка нада додени иптер бит. Ахаулатарын курдук кына. Мактал ген вопросы ген тойлерин сибеккили турар картоска наоборот үчүе. Оны мәне турат адман. Сибеккилектак буллади. Кайда бу? Сибеккили атагына же олата аллара түн картоскатын бере буллади. Холбар сибеккиләбитин кенне 14 хонук же сүрбә хонук булланы җыллыкын сөп. Аны биле сорттар балдар. Маны сибеккиләм баран, маны хайры бит.
плод оңоро ягодный. Ол помидор курдук. Онтуган боланы бде истинный семена ден ситеребитсе. Онтуганарын хайыгын ол сибекиләү кемин кәтәһәгән. Зато көрөр булланди. Маган сибекки була, атан маган картоска. Фиолетовый, кыгыл болна кыгыл. Оны караксыр. Оны кәтән көрөктөр сөп була. Оны дебеле техтерин сөп. Бу мана кыгылылык бун сөп, мана маганылык бун сөп. Билеген кыгыл хортоска ул сәлбәте дебиттер. Ол сортта хандыгы дебиттер. Бу хытыр бахалакта. Бу мана булланы биеха сахарига самый басар Тулунский ранний дем бар, она якутянка. Тулунский ранний эдде хитер, он был урожаями улахан. А бу ту кордохот округлый овальный формалах, един гнар глазоктора хиче киреллер. Оно бу туга илбах урожайны хәлбәгә. Ата бу хылбыра тәңгә бир кемгә алырды буттар, да? Онна мантay бу кыл бутылып булахан. Будан ордук чыкканынгыды, бу будан ордук. Олеген бу кыгыл хортоска бу урожаями улахан булынса, бу хылбыра бу ягына 90 грамм, 100 граммга тиетсе. Аны бу хаңа сорт айбыттары бит, эллейден батыр курдук. Только кини позднеспелый болан арыйда хайыр бит. Ситен надо. Кынарын бу көрүңүдү, аханыры калбак бу. Оны бу улахан болансы. Асы эрде улахалар духанада балары. Бу бир кеме олап бу балары гытты. Ол очо эрде олар духтагы бит. Көрәчләр бит ыйпыттар хортосканы хостан баран баһана бутын хайдахына бит огурдокка хөп ту эбетер хайдах хыняталлары ден опсенен бу сирин борун. Мактал ен вопросин. Холбара батвагатын бартын тахарыктакыт үһәттен. Брам бара хытыралдар ди. Ол же батвабыдыгар гырбәте мунустар, үен көйөр мунустар. Олен батваларын бартын растыктактар. Онны күһүңү тог зяблевость пашка ден бар булуктак. Эбетер дискелияктерин сөп. Оны бор маны көп. Осена хартоска маны рыхлы почваны хөбүлүр. Холор той кытана болланы ми хаябат. Сүгүн урожай бербе. Көрбөкөт бу силе хада хөлелерин. Бу хүрбе 5 отуккадылы сантиметр пахатна слой дем бар булукта хартоскага. Очогоны биле гряда олордыларды. Ол грядан болланы 4 сантиметр да булукта холобра. Согуру дейдугоннук. Сахайрегер болланы оны тие хатылдар. Бияны той бордак бут, оны куттаналдар. Оны куттаныман дир буллак быча. Алларат бар булукта. Оны закон земледелия воспроизводства плодородной почвы дем бар. Ол нулиликтак буллайды. Олин огорду кутуктактар обязательно. Батзан батваты ламраннар. Онтон плуктулар, онтон Тог огурдутун кутабыды. Атон основное удобрение тох болар, органическое удобрение. Жабалбага купакыт алох. Балбак жен ыныр кырына калар буллади, сысота калар буллади. Олен билеген гумат калия килдерехтерин сөп, аныгы тух. Аны регулятор роста ме балдар, биопрофит, вегетация инден балдар, холобра. Азофосканы урохтерин сөп, этер калийный суперфосфат калий ден балдар. Ол удобрениялары урохтерин сөп, аны экологическая доза ден бар. 60 килограмм действующего вещества на гектар ден. Ныры олну кихитол куйдурди хаскирени уокун сөп. Холовре бростойдек аттахана бир лункага 4 столовая ложканы уртахкана блүкүнгүгө. Эбетер квадратный метрге 100 граммын урдактарына ону үчөй болор. Хеп көрөчүлөр бит ыйпыттар. Бу себекките таккар де олдук сыбытын кентем помидор курдук кара эме доктор астар таккаллар ди. Ол хаддагай Ол боланы захире хорос скороспелый сорттар сителлер, хороктор болы хиппеттер. Ол енити аныгы технология зимний теплисе көрөннөр, оны же саңа сорт аячылар онун жарыктан алдар. Аты бу эсей пытар эге университетке теме хортоскатлыр до дебиттер. Макталын вопросин, бихи хранилище вот пока пока семени атылава пыт. Бихи боланы товарный картофель ден производства лахпыт. Октября филиалга быйылыми хортоску үнер биппит. Оны трапезин тахайяпт. Хусадру хумайық тақпыт. Атын оны хумай бу хортоска гатын атылхан бәләре семен остыбаттары болады? Атын хранилище вот әтебінде кәпсетер көрдік. Хранение уруқ бұтынсы. Ол атын организацияны кәпсетен, әбетер бихи студенттер бі көмен оралдары хорақтар. Бәлері қағайыстывалақтар. Оны бихи тугынан көмелі өйек бұты өсі бүйден бихи әкәлелер. Оны бағалысына мұны гынды қынды ойынды көрдік.
Оны бу картошканы хранигыныр боллаккына этетерим курдук плюс 2 градуска. Оны кырды халбаңнатынан уже картошкан борту болар. Амтаналар яригинде. Ага. Жана түмүккө бихи көрөчүлөр битер хамай биге условия бутыгар климаттар барсар, алар чөйдүк үйнер хандык сорту себеленети. Кылбыры бу производственниктер Разара Любава Галадин хайылар билинги тохтарында. Аты бу 5 сорттардан самый чөйдер барты төчөйдер көрдөк мен хеп. Додитерген на любители дерин этер булак бути. Якутянка бут төчүгө, северный төчү ямтана. Аны бу Тулунский ранее бут төчүгө кылбыры. Оны Сибири тибер битер картошка ога хау тагана быхкан ады додиптер. Нахау хатагана жен метрден таксыл боланы жонно 4 сантиметр халларын барын быга хеп. Оны кетен көрбөтөр бол. Нахау хабы боллади. Ахара хабы болата утан халбек. Эбетер азафут не удобрениеден халбек болланы. Хеп Агафья Захаровна макталын халбага билди же картошка тухунан көрөчүлөр бит эми билби полуктактар туханын онотон хехайме өлгө мүйнүнү халбечеди картошкагатын костан курдун хранигинин эхил эми октон семялар көрдүктү. Аныгыски берилерге көрсөк бүт, этеңге болун. Аллах болун.